Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Glavni odbor Demokratske Crne Gore danas je u Podgorici održao sjednicu na kojoj su izabrana 4 potpredsjednika stranke i njen generalni sekretar. Zahvaljujući pozitivnoj Crnoj Gori u crnogorskom parlamentu se čuo glas nezasluženog i dubokog bola koji su Bošnjaci pretrpjeli 90-ih godina, kazala je potpredsjednica te stranke Azreja Saović na Kongresu Bošnjačkog saveza Crne Gore u Njujorku. Produženje mjera tajnog nadzora na 18 mjeseci koje je predloženo izmjenama Zakonika o krivičnim postupku ZKP nema nikakvog utemeljenja, ocijenila je poslanica Socijalističke narodne partije CNP Snežana Jonica. Javni službenici i funkcioneri trebalo bi više da koriste društvene medije za komunikaciju sa građanima kako bi sa njima razmjenjivali informacije i stavove, ocijenila je stručnjakinja za društvene medije Zoe Kearns. Članovi studentske organizacije ESTECLC Podgorica nakon organizovanja brojnih lokalnih događaja organizuju međunarodnu konferenciju studenata elektrotehnike u Kotoru koja će trajati od 8. Socijaldemokratska partija SDP ima najviše izgleda da suštinski preuzme predvodničku ulogu u daljem kreiranju razvoja države, poručio je potpredsjednik te stranke Rifat Rastoder, navodeći da identitet i utemeljenost SDP-a niko objektivan i dobronamjeran ne može dovesti u pitanje. Opširnije na portalu www.crna.gore.me